Егебенде шеремекемеш шул шуғадузыр иртмере. Республика адаланывне пузыктюбе гывначылай палы жин пирдень эмерлихе урылза гайре. Венера Большого Чилай шул пирен телерадиокомпаниян ердюши тада ердюшен шуме булны. Чуваш республикин культурында вадевишле эштене яда хизе паллы ордена тивишне журналист паянхи гунчене фирадухаган раскал радиогаларыма ергелеген сенчен пери булны. Тебір сагыргунран унын мышырын Петр Маркинын череде тапмажарынчы Петр Григорьевичын ачалыхе чембердіріхінче ертне. Вал Шубашкара келсен пилегулды шул молодой коммунист хачат редакторынче. Ундан мен тивишлеган ваду хитченех телевидение студиинче аслы редакторда дырышна. Пиринде Брештеш Владимир Синдеев телеоператор херохулда жолда пурнышыран уйрылжы. Хойдываган іше чунжырыбе барыныз кершін, алыне камерды цан пілдеріш сыр пулым шукчы. Володя яланах урухлар ракурс тупса, шәне үгерю меследе шыратчы, ытызе мазырхаманныне курса илгетчі. Владимир Синдеев оператор үгерне репортаж сенбе фильмзем Рашири конкурсенде пірремар шендерюші атнеліне. Кырладжу ихинчи тебір жуғаду Юрий Кручинин палы юрист пурнышран уйрылны. Хойындевишне тюридюнба бурнышлана Рашень хизеплі адвокатне патшалық сағалмар тислана, орден медальбе наградылана. Светлана Макарова Шубашкарды Федор Павлов яделе музыка училищенде, Хузанды консерваторире білуіліне, ұнғышын тван училищере херіх шулытла шамрыксене верентне, чываш музыка юнерін адалановне тептесе, нумай статья жирна. Унзырбушневал ширин билік шул, чываш телевидениенде музыка гларамесем ерце быджы. Игебинмеш, игебинде икемеш шулзенде, чываш патшалық культуруба юнер институтен ректоры бульджы. Федор Мадуров скульпторын гүлебізем, таван халық историйбе, тәнебе, тәнде гурмебе тачын жихынны. Унын хайлавізем Третьяков галереинде, вырыс патшалық тада Чываш патшалық үнер музейізенде упранашы. Вол иртне әмірін тағырвунны мүшілізенде наци үйхімне хастар худшынны, Чываш республикенде аслы ганашын халық депутаджы болны. Олег Мустаев журналист, тембір телевидениенде Чилай жол еткер телегаларым тада хамырял радиогаларым ерце бұны. Нумай нацилі дұрықра Чываш сен ұрғымылы фондне ергелене. Егебінде вүншеті мұшылданба выл Чываш наци конгрезен вице-президентечі. Чываш республикин культурында вагивишлешчене шешпіл премиен лауреаджа нумай тиза девишне. Олег Куртунов Шубашкарды пызык промышленность предприятий зенде эшлене. Шамрыклах инженердан теп директор жумедаран үсме булдарна. Игебинде вун билік мүшілда Олег Игоревича Шубашкар хула буховен депутатне суйлана. Иге шулгай алавыл хула буховен ердюши булзадынычы. Алина Сасаева черегемере яхын Чываш патшалық гуманитарий асылығын институтенде ішлене. Ономастикаба лексикография идывзембевал аллы ытла наука тепчеве хадырлене. Тадышах терлі канашра эксперт пулна. Любовь Мартьянова соваш тван литература палы ерхварджа. Тван адыл журналда ширым шулытла поэзия байне ерцебыны поэт, нумай шамрыга литературы денжинегеме шулуш сабана. Онын хайлавесем уйрым генегенде пірлехи савапухизенде де духна. Мускаврагларна рашери халықсен поэзия антологиинде педетленне. Ревель Федоров пиндеда хыржыр утмал вишім шулда Харьковри Юнер институтне бідернерембе игебиндеда хырмышылчен Чываш патшалық педагогика институтенде варентне. Вадыр жулаяхын Рашей художнигесен пірлешевен регионды уйрымне ерцебыны. Паллы художник, график, монументалист, тадажах республика, шыржыв, халықсем хушынде куравзене ходшынна. Онын ішесем Рашейре, Европаре, тада Америкаре музейзенде упранашы. Тван халықын, республикан сумнешклесишен, ырмеган мейшлене ендешсен шудысынаре яланах пирнясра буле.